Шубашкарда карате енебе уже чемпионат тада первенство иртрен. Вол щитчире ягын спортсмена пухрен. Каратисем маунтинбайк центринче буштарынчеш. Візен ежінче ұтларағыжы пөдімденчері карате конфедерациянче баларны спортсменсем. Шавақта чывашен теп хулын барнеземшен ирдеген тубыжыва хучынны віземшен пызык пілдерішлі. Вячеслав Тимофеев хадырлеген каратисемшен ку мұрду уйрумақ пілдерішлі. Шидес вғытра візем шыны Шубашкарда булаган пөдімденчері карате федерациян вуннымыш чемпионатне хучынашы. Ку мұрду, юлашке мұрду, пызык мұрду емен. А телеве биде бызык. Россия мұрдывынже піріміспе екіміз вешіміз варнизасын, әзі Россия теп командыне келегеден. Вол командыны лексесін, вара худшынма бұлдарадын. Кажал, вижі, тенже жайынже мұрдыра. Перевел май үйхінже, Турцияре, Анталия холынже, тепре ноябрьде Сербинже, Пожаровец холынже, тада вешіміз биде интересы батшалықыра Непалда Катманду холынже. Ибір чыварсем үрі гымбалы халық. Үрі гымбалы кәтсейлет, бір анжақта медаль за них хамрубадни говорашын. Перемыш вырына чыважа дезем, ты регион зе парза ярашын бар. Каратен ВКЦ енебе республика бара шейін бірлештеріне ұшқыны қадырлену экзаменне лайық тытры. Шендерюші титулне дивішні темеші худ тенче чемпионажын призеры Людмила Григорьева да хойын кыдарды візімбе комылы бүлжі. Пиде завынады пірімш вырын илнежін, анжақта мана результат пиде керлі пулман, меншіндезен куман пірімш каты, ебе она вынымыш чемпионат Российне хадерлене деп. Хуларит ваттымыш гимназире вишшімыш классра веренеген Владимир Михеев вара твады тірлі дубушура худшынса игі ылдан кәміл тада бронза медаль жынзе илжі. Тінчі кубығын жеде шындернескершін ку чемпионат халықсым хушынче ердеген шитесі мұртузене худшынма болыжы. Чываштен Вали, Алексей Енекин, Вячеслав Ильин.